Saudara, Iran memperingati 40 hari berkabung atas kematian pemimpin tertinggi mereka, Ayatollah Ali Khamenei, di awal serangan AS Israel. Para pelayat berpakaian hitam turun ke jalanan ibu kota Teheran dan berpawai menuju lapangan Jomhuri Islami di jantung kota. Tak hanya di Teheran, peringatan juga dilakukan di kota-kota lain dan berlanjut hingga malam hari. Jenazah Ali Khamenei belum dimakamkan sejak kematiannya pada 28 Februari lalu. Ali digantikan putranya Ayatollah Mojtaba Khamenei. اومدیم همراه همسرم برای چهلم امام عزیزمون که به آمریکا بگیم هیچ غلطی نمیتونه بکنه. ما همیشه تو میدون حاضر هستیم، حتی اگه رهبر عزیزمون رو ازمون بگیرن این همه ملت پشت رهبر جدیدمون وای میسیم.